İnşallah. Öyle, trafik, gençliği ya. Sebuah rekaman viral di media sosial Twitter pada Jumat 18 November 2022. Dalam rekaman tersebut menunjukkan salah seorang tentara Chechnya yang sedang merekam situasi sekitar parit Ukraina. Tampak ada banyak sekali senjata yang berserakan di tanah, juga beberapa alat bekas perang lainnya. Terlihat juga satu orang yang diduga tentara Ukraina sedang dalam posisi tiarap di dalam parit. Tidak diketahui pasti apakah tentara Ukraina itu masih hidup atau tidak. Namun, terlihat tentara Chechnya yang mengabadikan momen tersebut berbicara sambil menodongkan senjata di atas bahu tentara Ukraina yang dalam posisi tiarap itu. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Кто там еще есть живой? Надо иметь человека. Расплешли, там такие же. Вместе с лесом, что побежь, да? Иншаллах. Öyle, trafik, gençliği ya. Вместе 44 ya, 4 да? 45 حاليا دول. وقتي عيش وزيش ده. أخي دلائل مهرمش حيانوه ويقام بايتن يوكي ويبايتن يوكي إن شاء الله أخ ما تسيلا بوصل دواش دوي مت يدواتنا إن شاء الله تدولت مت يدوي ويبايتن سيدن بوثردن ليرن بين سنوات عدلا كيتش حدي أكندو إن شاء الله هجال هلين تاني جري هالباشن ويباشن دشون هذا شيء ما يتعلش ولا شيء ليش يدينا شنو توقع الشعب ما زيت شنو زيت تطوان بيش دوي داتي بوغا تدامي شوي يجي وي انا ما يتشوي شيء بس ليش لي تنتعجى شيء Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.